megalayapost.news. Hadin melekut no kesemua terkam kino ilam berim jong karibo yod federation no po circle mentaksi ihe na ilam ke RBF sengkimi ke liok banjet ne pen scam ya kino kitkam batamai jong ke circle na ka benta kesemua terkam jong usnem arjar usan hadu arjar pra ya ke jing pentamai pat pen scam ya kino kitkam ka no po circle la pelong ha office terkam keseng kabudon national siden ha kepala saki dak jindon lang uba Leander Nosli working president RBF sengkimi uba arje thank you political Secretary RBF Sengkimi, Ubak Bawan Marweng, Finance Secretary RBF Sengkimi, Ubak Dennis Sengkili, Assistant General Secretary Sengkimi, lembat krihiwe. Kat ba ya ka kamram ban pen scam ya kinong kitkam, kibala syajid ne pen thamai, la syemti da Ubak Leander Nosli, bolongkum working president RBF Sengkimi. Na kinong ai jing keren ha kete kesingi, kila kentu, ya kita kini lambat thamai ke RBF nong po circle. Bagi dei ban ai ke jing terlang, bat kipai ba, na ka benta ban pej ya ka ba kamian, badru banon ra ya ka syungsuk syungsany, ha bro time. Kini ilam matmai ke RBF nompo circle ki kentob yo samla Alberto Nongse kumu presiden usamla Me Embo Sangpliang kumu general secretary usamla wanda pen scam Mauli kumu vice president usamla Shan Borlang Mafnyang kumu general secretary lambat ku hiwe lalu finance secretary transport secretary Western working president juga publik lang ipara uwe pelapel yang Sharman Gajilan kadang istri belong siang kita kadang istri sunat mesti ini belong gajilan belong kuat bagi ibun bagi sekian barang ismat dikrein kapan teng ini bang kan ada punya studi timur kan sepoi dia bunyi belong mission dia sekian bagi body semai ini mereka perlu keselamatan itu melaku aku bukan kalau musim puasa kan ayah ini mengenai punya musim kepor ayah mereka pada video Kiwik member nasional budi bagi ai ditingkat ketua pemimpin kunju kalian working president badan dekat industri Pak Leander Nosli ai di skam sendiri tunggu dikadak benar yang terjamin Pak Presiden lawan Pak Alberto Nosli Vice President lawan dewan pendap skam Mauli General Secretary lawan di Me Mbok Shampliang Assistant General Secretary lawan di Shan Boklang, Mokniang, Finance Secretary Wanda Sulim, Secretary Wak Lingda, Sports Secretary Wanda Pendap Kerman Makri, Assistant Sports Secretary Wanda Riton Lang, Organizing Secretary Emilius Mayong, Assistant Organizing Secretary Wanda Vikram Marwin, Publicity Secretary Peace Nagar Makri, Assistant Publicity Secretary Seganson Mofniang, Edition Secretary Pak Nicholas Moyong, Assistant Edition Secretary Wanda Ores Nongrum, Nangka Transport Secretary Pensyai Borlang Nongrum, Assistant Transport Secretary Wanda Donson Hangyu, Office Secretary Wanda Elias Lingdo, Nangka Assistant Office Secretary Wanda Nathan Simli, Idon Rook Executive Member Sanur Budget Mener TNI, Pensuk Lang Shooting, Bantai Shingli, Pak Jonas Maring, Vicky Mana, Pak Ikashan War, Hamdo. Ini idong, ini yang pula juga. Di Boeing Federation, Nompo Circle, yang sama mereka Arpo, Arpustan, atau Arpo, Arpustan. Semua perkara seperti berapa? Korsender. Kalau kita berkat jungi negara atau sekarang yang ini penaduk mentai klik marah itu juga presiden menyambut. Working president kalah berpikirkan kesulun apa dia ikut sampai kita tim Islam karbiar nongkoskan Islam karbiar sendiri Islam sendiri. Kajin lalat bola, bat, kakanas pak juga, kapan turan hangi kum kinoyalam jangan kesan. Samla ramba kibala ni layak haj tak benar. Mesti tempat haj pi namar mele sudah apa betul dia berjuang. Or betul mak cong serius, cong mana mai. Mak wanda tuju, mak tu para kau kerja apa kerja. Long film masam tinggi mele wah betul. Jadi ingat baru ki kam tension, bat kam jajan. Di antara yo karisol hilang kan?
But anda sedang ya meeting kebar de pemca kamsunti. Beren. Lo korkom lah kamsunti. Part 1 is over. Part 2 still going on. Bandap yang kau jadi. Sama rama nadu Presiden Sekretari John ka Nongpo Circle hadu ki member. Gajinjit ya kinong kitkam hakani ke jenmit pemata kalong step kalong ke internet kebang lem dan kano ke political issue kebangun ba PI visa pilihkan bas kajing yalam hapo kajing yalam juga enggak bakade ngarje kalau yang baik yang di adu kareso adu mata semua tenat aing yo play na kamanta kamu ke apa bangile nang bang ka seng jongi ka biok kanium ubriu bakhram tam dei ubriu ubajok ya ka cinting namun benang kum pinang yalam nimdai penting ka cinting dei benbu chagen ka jinuk kum unong yalam bendai udah hatmat lam ini presiden ada di member ni kum pinang yalam Kidai bendon kajing iklim na mentah kalau ini. Na oleh pito yang hakasisur hakasidor dan sipan thobria rahai ki perlaksana hakasen apo ka circle nomor. Buram swa yalade kiwai kinsa buram yenti kum pinang yalam. Lada hikwa penon pinang yalam nihabat kurang swa yalade Meghalaya Post.